8 noyabr 2020 жыл авторына кірген портерlerдің бағасын біліп береміз. Жылы 2002, басы қанша? 6000 доллар. Телефон номері 0709 73 78 77 туғандар. Кейінгісі туғандар портер, артында нарашкасы жоқ. Басын қаншада атасыз? 5 мың? 500 мың сом. Телефон номерді айтып қойыңыз. 0778 295 222 телефон номері. Улантауыз туғандар. Hyundai Porter 2. Нарашка бар, үстінде дағы багажник бар. 2015 жылы. Свежий келген 9500 доллар, 0722 1914. Коробка автомат. Porter 1. 2000 жылы 2.6 объем, 4600 доллар, 0747 77 01. Коробка механика, 872 000 пробег туғандар. Портер жылы 2003 кейінгісі. Нарашка бар, багажниктағы бар үстінде. Келішім бада 0747 77 01 телефон номеріне байланышасыздар. Свежий келген 2003, 2.6 объем. Келішім бада 0747 77 01. Екі портердің тең, есі біркен туғандар. Porter 2, пробег 111 934 километр. 2013 жылы 2.5 объем, 8500 доллар, 0501 40 27 27. Коробка механика, расход 810 литр. Портер нарашкасы менен, артында нарашка бар бортто. Жылы 2000-25 объем, 0502 76 58 58. Басы 4200 доллар. Кейінгісі жылы 97. 25 объем, 300 000 сом, 0702 01 01 40. Коробка, ходовка, мотор, зыңқ деп жазып қойып тұр туғандар. Жақша балда екен. Porter жылы 2002. 2.6 объем, 6200 доллар. Кондиционер бар, 0704 39 06 16. 2.6 объем. Жылы 2002. Салам алейкум. Болор басы қанша байке? Болор басы немеге сомға 2470. Сомға 470 000 сом. Болор басы туғандар сомға 470 000 сом. Екі деу лабоны қоша тартайлы туғандар. Қанша болып аттыр басы? Біріншісі туғандар, артында нарашкасы жоқ, үстінде багажник бар. 350 000 сом. Жылы 2016, 08 объем, газ 0774 58 63 98. Екіншісі туғандар лабо 250 000 сом, 0706 36 96 14. Бензин, жылы 2004 туғандар. Артында нарашкасы бар. Kia Bongo. Так, нарашка бар туғандар. 9300 доллар, 0705 124 283 2014.
Пробег 200 000 километр. Объем 3. X каттуу. Deu Labo 250 000 сом 0703 51 77 77. Hyundai Porter привозной мотор, жылы 97, $6000, $0773 35 10 33. Keyingisi жылы 2005 туғандар, 25 объем, $6600, $0702 24 88 92. Бұл туғандар екі ешіктүү, кожаный салон. Свежий перегон Hyundai Porter. Багажниктагы бар, нарашкасы дагы бар бортто тугандар. 0703 111 770. Басын эсинен сурайлы, канча басы? Канча? $8000 тугандар. 2003 26 объем. Кожаный салон. Салон тугандар таза. Hyundai Porter 2 $6000 0706 80 80 40. 2004 жылы 2-3 объем. Салам алейкум байке. Канча байке болор басы? Çalsa сүйлөшөсө? Çalsa сүйлөшөбүз дейт тугандар. Porter 1 $6400 0706 02 09 91. Пробег 233 889 километр. Жылы 2002. Азыр эсинен тугандар басын, болор басын сурайбыз. Болор басы канча байке? $6200. Болор басы тугандар $6200. Бу полик кандай полик? Поликтер. Салонго тугандар свете музыка дагы коюлуп тур. Iveco пассажирский X каттуу тугандар. Басы 400 000 сом 0779 07 74 10. Айдай бериңиз. Жылы 2005. Коробка механика, автомат? Механика 7 ступка. Механика 7 ступка. Болор басын айтыңыз эми. 400 болор басы 400 000 сом. Бортовой спринтерде да кошоло тугандар X каттуу. $7500 0701 59 42 59. Жылы 97 29 объем. Канча болор басы? $6500, болор басы $6500. Volkswagen Crafter 2008 жылы 25 объем. Басы $8000. 0704 33 09 63 телефон номери. Пассажирский бир каттуу. Пассажирский же грузовой? Грузовой. 0. Пассажирский тугандар.
Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин бул чыгарылыш ушуну менен аягына келип жетти. Кеч кирип баратат, унаалардын баары азыр базардан сыртка чыгып бараткан мезгили. Авторына кирем 8 ноябрь 2020 жыл.